Kaktin kalawan long do bat kala syongsa bat ni. Komen ko para kakane kesmi ar tarik. Ini puson paniniyit halade kumno kene kaktin kalawan long do haga jimim Kristan kajomi. Kaktin kabaladon nado basdang kami kule na gospel kat kum Yanis nang kabanikong dikat kabanikong paong kumne ha kabasdang kaktin kaladon bat ublay bat kalalong ublay kene kaktin kalong ublay kene kaktin kawanle kakam bat kata kakam kalong ban penim yani kibriu ya kajimut jong kene kaktin ya keba ikot ya kene kaktin ke jong ublay Jisu Misyam atau gospel kat kum Matius nang baningkong dekat ke bawah tai sai ba ini haba pule dekat arpuai itu arpulai insasem ke kakam jong kaktin ujisu kakerteng Jisu kedai kakam jong kaktin jong blay Henry kakerteng jong ukun jong blay balawan sa kapertei man sim ya kelong jinglong do kakerteng jong u kalong kakti kajing wanlong do jong kaktin kadai kaba ka Trinity barok kawai ka Trinity bakoi barok kawai ki laya menjur ban pha ya ukun ya kaktin jong blay kajing don jong Jisu kung ubreu kasdang naka history Henry kajing don jong kaktin kumbala batai sai haka jinglam prang jong ka gospel ka kum Yanis nisyo tu sai bahkan kaktin ke balong Jisu kaladon nadu bom jukut patkannya don sadu bom jukut Henry kajing snosi ya kaba Yanis ulatho ha ka dekat ke bakandai tertera du khanwei kajing susi kalong kane kaktin kalalong kajing sai basisya kajing sai ke bawan haka perthei bat ke bapen sai ya kibriu baro kaladon haka perthei bat ka perthei la thau maka penban ka perthei kamsel itu yaka kalawan selaki jom Henry kibriu la jom kimsem pidiang yaka kane kede kejing snosi nakabanta ke jai penriu kaktin ublay ujisu ukris umesaya ulawan ulalong kejing syai Henry kibriu kidang singok tenat bantuan hakejing tung ulawan salaki jong Henry kita kijong kibreu lajong kim siam pediang haba ni pule yaki gospel ni siam bai kibreu ki pala jin hi kim siam la pediang to kita kibreu ki pala jin ni kong jong pule ki long ki jaj benreu Israel mangi ki Kristan hadir ke jengwan jong Jisu ban tingkun yangi ni kelalong kita ki Israel ki batamai menta ka jingkeli kalong kum ki Israel ki batamai hato kane kaktin kawan long do ha ka jingim jong ki Kristan kaktin kelawan leng do sya ka perthei leng ba ka Maria
Nitip syai bahaya kata ba Lukas ulah thok bahaya kata nakabantai jongi iwei ba iwei bantuk tip ya kejing maya jong kejing wan jong Jisu Henry ni kibala long kibala ji ni kibala kelalong ki jong la jong Jisu jong blay ki khun jong blay lembaga baptisma yang ni la kelalong kita ki khun binong bishon kisim kileng dok bagi prophet hato kata kalong tang ke kerteng bat kanam ne hato kaktin kadawan long dok sisa lada kalong dok sisa ngiri hakikam ke kali kapateng Kristan jengi ke pamanta padon kam ya ka jingpen thomai ban let phai biang sha ka jingsai u Jisu uang ngalong ka jingsai baruang ke barakat ki ba don ka jingdum kim tre ban wan sha ka jingsai ka perthai menta habun ki benta ka satap ha ka jingdum kene kaktin kamuan long do syu ha ke jinget Kristan ke jongi ni phai kamtam ha ka long ying ka long sem ni yi ya ka jing bom nyau kor syu ya ka men sem breu ki breu ki ong ni don ka jing lai lui banjit handrei buat ki beriu mentah ki jit ban penyak beriu ki samla ban dup long ki balai lui namar ki asyong khalengkar klempat depor ki rai ban penyak yau kulung beriu yau baki laseng haba laseng da ke jing menjur ban nyale e kapop pasang bat ki menjur langru ban penyak beriu hato kajing long Kristan jengi kalong tang ban pule yakidak bala tho ajing tho bakoi ne ban pentrikam ban penlong do long senam yaka kalong le no kajing wan jung Jisu nomar kajing kentat jung kibreu bat man la kawe pakawai ka kam ba meni kibreu ni le kapendon sasisin ki jingmong ki bajiliu ladai hakle jong Jisu hakamet hakikti ne ki kja ken mau ko para bangit ni dei ban long ki ba pen urlong ya u Jisu ya uba ngila kudup hakasngi baptisma hoi haba ngidang kulung lesei ngelayak pediang di waktu sema lemba imei pa Henry hadin ngelayo jing hikai tong idom ya kentat ya ki jing hikai ki ba ngelayo pateng la pateng naki senran jong Jisu syaki senran jong Jisu peterter sya kani ke pateng jongi lemba ki lengdo ki balong ki balahia pateng lemba kejin ai jong men sim bakoi syadu sangi ngaya wer ha kane ke sngi lemba jong kane ke sngi aku arterik kejing duai novena bangin pentrikam ya kejing wan jong Jisu pakan long do long senang ha kejing im kejongi to ngin om pensingosi silater tai yau blei ubayai ap barabor uap kimi lenti barabor jangan berdiapi bandit pai ublei kwa ya uno ubreu ya uba ula thau nadu basdang ba ula long ba lui ba kuj ba suba ba un pet jengai na u nakane ka dau u Jisu la hikai yengi ya ka jing tuai kok pa jungi namar bele u hikai yengi banjan syau pa mano
uba kwa ban pensusi ya kito kibaki i ya ime ipa kibangi i ya pertai nim kwa ban susi teng nilai kipo bari banjale karla karyai ban buri na ime ipa Henry kan mau bajinya per jung ublai kung kupa ime ipa ha pertai tekim yo i yani Henry ublai kupa ha benen ku yo i tenaman kata uyai aber pareni tenaman kata ladang ni pensusi yo Jisu ni pensusi yo blai kupa bat yo mensim pokoi dengan yo wer lemba jong ni kesi sa sien pa to nin tak pen urlong sisa ya kene ke dekot na gospel ke kumiyo anes kanong keba ningkong dekot khatsau ya ke ba man bangi duai ru ya ke Angelus jing duai angel try ni duai berbor ya kene ke dekot na kene ke gospel to nin tak pen trikam sisa baru Jisu haba yu i ya ke jing yai yalek jengi ban im sisa ban perlong do long senam sisa yo Jisu ya uban ni pidiang ru man kapor hak kumian bokoi banin da perlong do long senam ya kan ke ketin jong blai lemba ke jing im jengi maman la kasi la hamar wei bat ki wei ne bat ki balong Kristan ne pomlong Kristan ru en yo Yesus Kristus. Amen.